جودی دما تا خوش به آگاهی زیادتر درباره و جوینه ده کیت حاضر بویه هروها چما هاتیل درخستن دما که وساده گرینگیا ویش بوچیه کرم بکوشان باتی بله آراسته متوجه خوش به حمود تماشاوانش خوش به نوروز و پیروز به جخوا دو سمیح شقیر هنرمند سوری د نوروز قامش لودا حاضر بو پیروز به قامش لودا کو اف چند روزن لهرمه یا گلک هفدیتن کرن گلک کسان سردان کرن شخوا ایروجی د ساعت ایواری دا د بیژن و سردان گورستان شهیدان جی بکه شخود نوروز حاضر بو قوش گوت گلک ستران گوتن بسترانین خو بدنگ خوی زیز کانبو خوشیه که دل کسین کد نوروز ده حاضر بونی بخوای داره یعنی مرو دی بنا جبر کو دمه کی کرته جبر کو هر کس نکاره هفدیتنه پیرا بک دانستاندنه بک انگو جبو تلفزیون رادیو آژانس بکار بن هفدیتنا پیرا بکن جبر وی که ایرو یک تیارا گاندنا آزاد تیارا آیه لباشار قامشلو وک جوینه که چاپمنی لتارخص همو روزنامه‌وان دعوت کردن تا کو روزنامه‌وان جوارن با آوایی که ببد درفت کو دوی جوینا چاپمنی انگو کنگره چاپمنی دا پرسین خو ج هنرمند سمیح شقیر بکن خو گلک روزنامه‌وان تد حاضر بونج گلک دزگهین را گاندن رادیو مروفت کارب جا آژانس تلویزیون ین هریمی و ین امبیجن جدر واجی گله کس حاضر بون و وان جیب آوای که کاربو پرسین خوجی بکن جخوا پرسین کو جهاتن کرنجی همو درباره سردانا وی دابو آرمان جوه سردانه چیه دیسا دوی سردانه دا چه دید جبو خلکن روجاوی کردستان کو اف 13-14 سال شورش د نوازور زحمتیان دا توی که جنوروز خو پیروز کن نرینک چاوا لوی دنره هم جبو سوریا کی دموکراتیک نه ناوندی یعنی گلک روزنامه‌وان پرسی خو کرن ویجیب آوای کی دکاره بو برسوا روزنامه‌وان بده نه هم زیادتر ج حواله مدلیار کود همان دمه هفسرو کی اختیار گاندنا آزاد دلیار جزیری هم جو ویجیب پرسن دم تا خوش به نوروز تا پیروز به نوروز واجی پیروز به سلاوریز دم واجی خوش به جودی يعني شخو ماجي قلت لأن خازن زي تترجوا ناس بكن وكي كتيارة كان عندنا أزاد يعني قال كسبوا قال ريانكو وهنرمندي درخن بيشيا قال أرمان جواجي شبو إيرو ونفي داري ويروجنا مبالان هافكم بكن و يعني شبر جوارين كرن شبر صفات نها يعني هاتنا ما مستا هنرمند سوري نافدار سميح شقير جبو سوريا باكر رجلات سوريا بتايبت درفتك يعني بشتي أوقع صال قش سوريا دور كتبو هاد و هرمه گلک سازی و دزگهن راگهاندنه تکلی چیکرن دخواستن هف پیوین بکن یا جی رپورتاج بکن دما ما مستبراستی تنه بولگوری ما يعني تفجرة چانده تفجرة مزبوطاميا يكو سركيشيا في سرداني كربو ما بوان تنسيق كر قوتن يك سازيا راغاندني باكو رجلات سوريا نكار دركه وباخفه جبو يجي ما خست جبو كو حمه سازيا ما راغاندني كاربن جوي درفت سود دور بگرن حمه حواله ما روزنامه‌وان كاربن پرسي خو بگن ما گوب کومي باوي کی کمیشونا کو برنامه که یک قناه حاضر به بیانجی لدزگاه که حاضر به و کنگره کی چاپمنی جوینه کی چاپمنی دوی جوینه ده هر کس هر روزنامه‌وان کار پرسي خو جما مستبک او اوجی و برسف بدش خو پرسجی بهتر درباره سردانا جبو باکر رجلات سوریه بو دیتنا ما مستجبو روشا باکر رجلات سوریه نرین نویج بو چارسریه پشتی او قاصال کود دروی ولاد بو نکاری بو چما دوی دمه ده پشتی روخاندنا اسد سردان کر سردانا خود جبلی نوروزه هفدیتن برایدارن باکر رجلات سوریه رکر نکر به فرماندار قصد مظلوم عبد هفديتن هات كرن نهات كرن يعني بقشتي برس ابون و يعني حمه برجي برسفاندن شخوا اريني درباس بو دردورا ساعتك ما مستسميح هما برسفا حمه حوالي المين روزنامه‌وان حمه دزگهن راگهاندنه دان و يعني كارم بيجن باواي كي گشتي اريني درباس بو تفي ويجي قالك حوالي المين روزنامه‌وان خواستن كروبورتاجن شخصي جو سازيه خو بگرن او درفتنا بو براستي حتى بكثير جي او هفديت النكرش بركو سرداناوي قالك كرده ده انجام ده هناك نافاروكا برسن ما مستا سميح شقير يعني ما مستا سمير شقير ازمونا الباكور رجلات سوريا اريني دي
وەکی سیستەمێکیش بۆ چارەسەریە ئالۆزیە تەواهی سووریە یعنی سیستەمانە ناوەندی یا پڕەنگی تشتێک زێدەژی باڵاوی کشان مەسەلا دنەورۆزێ جۆش و هەیەجانا گەل پڕەنگیە کۆ لەوێ دەرێ سەروەرە ئەو وەکی میناکێکی گشتی ئەف بووش بۆ هونەرێژی گەلێک پرسیی هاتنکردن شخوا دەربارەی هونەرێجی گوت کو ناسکردناویش بۆ گەلێ کورد نەژنەهادەی کەڤنە گوت گو تێکیلیە ویژی بە باکوور ڕۆژلاتی سووریە هەیە ژ بۆ دەمێن پێشی وێ هەوڵ بدە هونەراخوا تێخە خزمەتە چارەسەریە سووریە بگشتیدە و ینی مەرەتکاری پێشە بگشتی ئەرێنی دەرباس بوو جار دژی هەفدیتنێن وی li Bakur Rojhilatê Sûriye birayədarên Bakur Rojhilatê Sûriye çêbû bi fermandarê giştiye Qesedê Mazlûm Abdê çêbû behsa hevdîtina jî kir got pir erênî hatin derbazkirin di axaftin û diyaloga li gel wan de jî diyar e ku ev hêz ev qewet ji bo hemû gelê Sûriye dixebite ne tenê ji bo gelê Kurd yani ew di nava nîqaşan de ji xwe got min berê jî li derve min şopand لێ دەما مەرە ژنێز دەبینە مەرە بێتر حیز دکە مەرۆ بێتر پێشکەتنێ گولڤێ دەرێ ژیان دکە دبینیانی بگشتی مەرەت کاربێژە بە ڤیرەنگی دەرباس بوو و ئەرێنی بوو و تشتێ بالکێژی بڕاستی جوودی وەژی دی بەشداربوونا سازیان ڕاگاندنێ هەما هەمە سازی و دەستگەهێن ڕاگاندنێ یەن گولڤێ دەرێ دخەبتن و چەگیهانێن وان حاضر بوون یعنی ئەم نەبێن هەمژی ئەمە پڕانی یعنی سەرێ سەدی زێدی نۆتی حاضر بوون ئەو ژی جیە کێفخۆشیە بووش بۆ مە یان ئەمکارن بێژن بگشتی جڤینێکی چاپەمەنیە یە ئەرێنی و سەرکەفتی دەرباس بوو gelek spas dikin weke yektiya ragandina azad ve derfet dava rojnamavanan ku bi awayekî giştî bi hevdûra pirsên xwe bikin. gelek spas ji bo we jî ji bo hemû temaşevanan. بله أراس أف يعني وككو هفالي مد اليار جيكوت يعني جالك خاصن هبديتن بكاب خو وك روناهي تي في ماجي خاص هبديتن كيبكن ليش بردماوي بير كورتا هنا جالك هبديتن وي برادانا رهنا بجالك كاسين درنا هنا نقاربو مرج باخ فاللي باويكي جشتي يكتير راغاندن آزاد إيرو قاربو وان روجنا مافانان بكونغري كي تشابا مني لهف كون بكا داكو هركس باويكي سربست برسين خو بكا شخوا كونغريجي ساعتك الدوام كير ساعت دهان دس بكر حياني ساعت یانزدان دوام کرد گلک مجارین ارینیتی ده هبون جمع مستهاتن کردن ما مست سمیح شقیر بخوجی یعنی اویا گود او هول ده من پیشتا و بهنر خواجی و کبال مدلیار جی گود و چه شاهین کو هبن هگر درفت هبه چه پیروز باهین هبن او جی بسترانین خوا بهنرین خوا بشتاری پیروز باهیان ببه شخوا یعنی اف بو یعنی پشتی قدخ پشتی کاتنا رژیم سوریه بو درفت جگل هنرمند جگل کسات را کو جاره کدن سردان سوریه بازار خوا بکن و بوی اوایجی بو درفت کو ایرو او جی ببه میوان باکور و رشلات سوریه و بهستین خوا بهنر خوا تفلی پیروز باهی و کیف خوشیا گله و هریمه ببه بله نوشکانه مجودی علی گلکی سپاس جبوته و میوانت دلیار جزیری هفسروکه یکتیا راکاندنا آزاد لسر باربکرنا وان آگاهین هری داوی درباره به کنفرانس روزنامه‌نویسی یا گلباجر قامشتو هاتبول درخسته گلکی سپاس